Hare kumanda kwa mbuye wangayo, mbuye wanga Yesu kunachitika njiani, mara unasunta mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko imfa inakonja. Hare kumanda kwa mbuye wangayo, mbuye wanga Yesu kunachitika njiani, mara unasunta mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko imfa inakonja. Imwanyamata mungazomeranga mwekamwe kulitori pakuranga kwa fomo mazamtabira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwa fomo mazamtabira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwa fomo. Ale kumanda wa mbuye wangayo, Yesu Kristu kunachitika njiani, mara unasunta mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko imfa inakonja. Ale kumanda wa mbuye wangayo, Yesu Kristu kunachitika njiani, mara unasunta mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko imfa inakonja. Imwasungwana mungazomeranga mwekamwe kulitori pakuranga kwa fomo mazamtabira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwa fomo mazamtabira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwa fomo. Totana mungazomeranga mwekamwe kulitori pakuranga kwa fomo mazamtabira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwa fomo mazamtabira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwa fomo. Hadi kumanda kwa mbuye wangayo, Kristu Yesu kunachitika njiani, mara unasunta mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko imfa inakonja. Wozana wo